Pero kama na nyajoja wako kwa mlipot makamano wadhi mbele kama nyuola more kar chungod bura mabuda langi county mabusia yuako kony mar iko anyuon gi moting'o dhano abich mane yudo masira mar apaya kinde ma idwaro gi kod omenda maromo milion 3 mopogore kod omenda mar thieth mar joma moko ariyo manotonye masirano. Masirano mar apaya ne otimore gwenge ma Uranga e apaya manyadorera county ma Siaya juma mokalo. Anyuola no kotene kod Nicholas Abil wacho ni temo margi mar choko omenda pok onyago lemo madwarore mar chulo osiptal ka gope pod medo mana biore. Gikwayo jochiw sir kod joma chunygi ng'uon mondo konygi ka sirkal bende gikwayo mondo los apeyni manitiere gwenge makono mondo konye duoko chien masiche mag apaya makinde ka kinde. Alifanyiwa operation ya kichwa na akaoshwa, lakini bado mpaka sasa hajapata nguvu, hajaongea. Nilisutuka. Hiyo ndiyo tegemeo yangu. Mimi mwenyewe ni mgonjwa. Kama nakonjeka ndio wananipeleka anga hospitali. Nimesutuka mpaka saa hii mimi nasutuka. Naona watu wamekufa wote. Na tegemeo yangu imeenda hata saa hii si mimi hapa, si mtu. Kasikia mtu anaongea kwa simu ndani ya kanisa. Akaniambia unajua Kodembo amefariki na watoto wake. Iliniuma. Tangu msiba huo utokee Jumapili iliyopita, jumla ya watu 5 walifariki hapo na watu 2 walisurvive. Mmoja ni msichana anaitwa Leonora Odembo. Kwa niaba ya familia ninaomba mjumbe wetu wa Budalangi constituency Mheshimiwa Raphael Wanzala asimame nasi wakati huu wa majonzi. Tunaomba pia gavana wetu Mheshimiwa Otuoma atusaidie